nk'uko byari biteganyijwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, nk'uko buri muturage wese, buri muturarwanda yari abitegereje. Byari itariki yo gutangiraho kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku mwanya w'abadepite. Abaturage bo mu karere ka Musanze hakaba ariho hatangirijwe igikorwa cyo kwiyamamaza, aho umuryango RPF Inkotanyi ariho watangiriye kwiyamamariza, aho muri kano karere abaturage bo bari benshi cyane, kuko ikibuga bari bacyuzuye, abandi bari babuze aho bajya bitewe n'ukuntu n'ubwinshi bwabo, aho muri kano karere twavuga yuko ni akarere gakunze n'akarere k'umujyi, kuko ni akarere gakurikira umujyi wa Kigali, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nawe yaje kuba abitangaza, avuga yuko kano karere nk'uko gakurikira umujyi wa Kigali ari nako utundi turere twose tugize igihugu yifuza yuko natwo twaba tumeze. Abaturage bo bari benshi, kuko mu masaha ya saa saba z'ijoro bari batangiye kugera kuri kino kibuga cya Busogo, aho bari baje muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza, aho bose bari bategereje umukandida perezida Paul Kagame, kuko still now ni perezida. Ibikorwa biteganyijwe yuko bizakomeza kugeza ku itariki ubwo amatora azaba. Abo mu Rwanda bari mu gihugu imbere bazatora ku itariki 15, mu gihe diaspora bo bazaba barayibatoye ku itariki 14. Muri kano karere ka Musanze bwo umukandida perezida Paul Kagame yahageraga, abaturage mu ndirimbo nyinshi zimusingiza bakaba bamwishimiye cyane, nawe abizeza yuko atabatenguha, ndetse avuga yuko aribo babimwisabiye, yuko nimba rero aribo babimwisabiye batagomba kubimusigamo, kuko aribo babimuzanyemo. Ahangaha mu karere ka Musanze abaturage bari bambaye imyenda myiza cyane igaragaza ibirango by'uyu muryango wa FPR, avuga ati ni ku gipfunsi. Bari bishimiye bigaragarira amaso, kuko ni igikorwa baba barateguye kuva na kera, nubwo igihe cya nyacyo cyo gutangira cyari kitaragera, ariko ni igikorwa twavuga yuko cyagenze neza, kuko nk'uko mugenda mubibona abaturage bo bari benshi. Mu Fulgence mu karere ka Musanze.